म्यांमारदगी मणिपुरदा चंगलक्पा कोकी मिलिटेंट समापन लोमना लाक्लिबे सेप्टेम्बर 19 फाउबगी मनुंगदा अटैक कया चथरकपा याय हाइबा वाफम अमा थोगलक्लिबा असिगी मतंगदा मणिपुरदा लेरिबा फोर्स खुदिंगमक्ता मिकुपना होमसिंगना लैनबा खंगहनख्रे हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना फोंदोखरे। मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओरंबा लोइना हौजगना जनता दल यूनाइटेड मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा ओइनम नबकी सोरगे निंथोखुंगदा लैबा मसागी युमदा ngarang numidang nongme kapsilamba thongbo yaningdaba phongdoknarakle। सिक्योरिटी फोर्स की कांगुना ngarang इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बोंगजांगदगी IED तरेट फागत पंगामख्रे लोना थिंख्रबला लोलो KYKL की मेंबर अहमसु फागत पंगामख्रे। कर्नाटका ने युम्बु ओइरगा बेंगलुरुदा चथरक्लिबा सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के ngasi sanakhiba semi final match amada मणिपुरना गोवाबु पांजल मरी सिनोदा माइथि पिदुना फाइनल चंख्रे। खुरमजरी ISCOM न्यूज की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकपो ताराम नोक्जरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव सिंग पिजरी। हौखिबा नुमित निनी हुमने असिदा तोंगान तोंगानबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कयादा थोगलखिबा चेरोल अमदा मयामना थेंगनारखिबगी मतुंग इना कुकी मिलिटेंट सिंगना था असिगी कुनिपाल फावबगी मनुंगदा लांदारकनी हाइबगी मतंगदा लमदम असिदा लैरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगी मकोक थोंबा सिंगा चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस ता वरी सनदुना अकनबा चक्सिल थौरांग लोखतनाबा वारेपनारे लांदारकपा याबा मफम सिंगदा लैरिबा सिक्योरिटी पोस्ट सिंगदा मिकुपना होम सिंगना लैनबा पौताक पिखरे हैना मणिपुर के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना पाउमी सिंगना चीफ मिनिस्टर के दरबार हॉल पांथोकपा मिफमदा फोंदोखरे। महांगना मखा तारादुना लमदम असिदा लैरिबा मियामना कुकी मिलिटेंट सिंगना लांदारकनी हाइना मिपाइरिबा सिंग मिपाइदनबसु कुलदीपना फोंदोखी। महांगना मखा तारादुना कोकट्रुकता थोखिबा ड्रोन बॉम्बिंग की मतंगदा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA दा सिनख्रे लोइनना लमदम असिदा ड्रोन के खुथांगदा लांदारकपदगी एंटी ड्रोन सिस्टम सिजिनदुना ड्रोन तरमांगादगी तरातरेट फाउबा जाम तौबा ngamख्रे। हौजिक ओइरिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मापन सुबा सम राइफल्स की पोस्ट CRPF ना सिंदोखिबा मतुंग कुनिथुइ सुबा सम राइफल्स ngasi सिंदोकलगन लोइनना नौना लाक्लिबा CRPF की कमांडिंग ऑफिसर सिंगदा हौजिक लैरिबा इरांग असिगी मतंगदा पाउदमगनी हाइनसु फोंदोरखी। And wherever we find that this kind of people are roaming around, that area has to be cordoned off, bombing operations have to be done, and then immediately we go ahead with that. Now, for this, the police department has also alerted their border police. They're all checkposts. The Assam Rifle, which is border guarding force, they have been alerted sufficiently. The districts of Churachandpur, Technopol, Kamjong, Ukhrul and Firzawal are put on high alert on this. And also whenever they are doing any combing operation, generally we do combing operation for the search and seizure of arms and ammunition. But now we are also have briefed all the forces. We are also looking for the raw materials by which the rockets, missiles, drones, etc. are prepared. Maybe the part of the battery, part of the drone, maybe the explosive, maybe the bomb itself, maybe the pipe itself by which the rocket is being manufactured, explosives and transportation system, the fins they attach with the rocket. All these kind of things have to be checked while doing the combing operations. जनता दल यूनाइटेड मणिपुर के वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा तारानिधि सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा JDU के मिरब ओखिबा मणिपुरी चीफ सेक्रेटरी सु ओरम्बा ओइनामनबा किशोर के निंगथौखोंग वार्ड नंबर 7 दा लेबा युमदा ngarang numidang masakangdaba singna nongmai kapsil lambage thawong asi politically kanaगुम्बा मियोय खरना तौरबरा हाबगे चिंगनबा लई थवong asi yamna kanna condemn tawi haina India Bloc मणिपुर की कन्वेनर खत्रीमयम सांतना फोंदोराकले। ओनबा किशोर की युमदा ngasi पाउमिसंग उनबा अमदा KSS सांतना मखा ताखिबदा पालिबा डबल इंजिन गवर्नमेंट असिदा चैरुबा खुदिंगे की हन खंगहनबा मानबा थवोंग लेप्तना चथरकपगी ममी तारी हाइना लेंगाक तमराल सिरदुना ओनबा किशोर के अटैक चथरकपसे ममांगदसु थोखरै मरम असिना मागी दमाग सिक्योरिटी पीबा मथौ तारे महाकना हाई
चौखट पाहाइबसिदि पालिबे लेंगाकना opposition da lairiba singe wa taraga miyam gi yaifuna batabak pangthok pangamlaba matamdata chaukat papura kadauri bani social media da naha singna ngangbagum paliba minister asina nganglagadi miyam sutumina lebe yarak loi hairaduna onabagi soda mamang da so tangkak anirakta nongmai kapsin bakaya thoki basu laikrai masigum ba asi makatana aki akhang pibigano haina so appeal tawrakle pawgimi from aduda Manipur Pradesh Congress Committee ge General Secretary Subhem Jiten Sivsena Manipur ge President Toizam Devananda VP Laithangbam Shyam Aam Aadmi Party ge Activity Coordinator Hizam Narul Kumar amade India Bloc Manipur ge atai Thaumi Singh so saruk yakhi अफब सरकार मायबसे अखोगी प्रजा म्यामना अखोई ngang pa maga yanadaba political party sing pirap mot ngang ko myam do phajana targa mazma thau to gudabne ba adu natadana magna akhoi social media da narol kharna ngang badu maina ngang hoidi akhoi praja myam se masi mu tumni le ko yaroi maram du akhoi praja gi mut akhoi sinba mani akhoi maru akhoi oinam nava kishore singh asisu aduna ma ki mayum da akhoi numaina caption khosen bhai base madu matum de madu to widana ba yaragadi akhoi oinam nava kishore akhoi maru se masida security piwa hai basu yam tangai fate marandi mamang da su bot akhoi 18 lok sabha gi mamang da su ma ki no de etik to bi here momon etik to ani ong lo su le ba masi etik to bo se akhoi na khamna political to ra hai base akhoi singnei masida khulai ba na ro sina ma to wi wa nataba politically akhoi yanadaba kamu sing se akhoi maha ka yanadaba hai da politically maduna to ra hai base singnei Amaramda ZDU Manipur ge Vice President Oriba Manipur lenga ke Hanagi Sub Secretary Oiramba Oinam Nabagisor retired IAS ke Ningthokong Ward number 7 da lebe yumda ngarang numidang sakhang da bamyoi singna nomai kapsil lamba thodok adubo yaning da phongdok tuna ngasi Ningthokong khalai kai Ward number 7 da lamdam duge maira pai bi singna wakat mi from sathakrai wakat mi from aduda akhoi santi pami yumlakta nomai kapsin ba yaning de Mr. Miyam da aki akhang thohan biganu haina thaba placard kaya susis nakhi wakat mi famadu da saruk yakhibe khongjang loi amana phongdorakibada kuki narco terrorist singna aphaba makhal gi khujukulai kaya sizinaduna akanma mongda landaraktuna hingadra siragadra haiduna thawai wana lairingaida kaidongai amok landarakani haiba khangdringai cherak asida yumlakta nomai kapsilaktuna aki akhang nanghanba yaningde matungda amohana tawbiganu hairaduna ngarang nomai kapsilam liba ase kanano amade kari maram gino habadu sengdok pira o haiki Hajik thoiba tangdu leita dana leiriba mitaiga kuki galan sokna dana leiriba matam masida at moirang da nomai kapna re phobla da kapna re habda chin dana mayang gi damakta imai ben chinjina mateng pangjariba masigi marak sida hajikti kuki na dol da bom thadar aga kana gi jaga da taga doino haiba khangdraba matam masida isa jingna karigi marang gi damakta nomai maru kapsan biribano hairiba wafam ache athuba matam da sengdok pirao Security Force na Manipur Law and Order ngak na thamna bahot na bagi sarukama oina chinga madi tampaki singna ningai oiba mafam singda thiba humbaki thabak makhata na sathakibada pokhaiba yaba potlam kaya phagat khrai Imphal East ke Bongjang dagi Army amadi Manipur Police na supunna kilogram kunipal makhai lumba IED taret amadi cortex square meter yankhai sangba made full and release mechanism ama yauna phagat pangamle haina Manipur Police na thadorakpa serol amana khangalakle Nakalamaramda Manipur Police na Imphal West District ke Ghari Awang Lakai degi lona thinkraba Lalalup KYKL ke active cadre ahom fare hari faraba sing adudi Maibam Ransan Singh Elias Ngamba Elias Thambau Zahi Kunmari ni Yumnam Lanjenba Elias Nauba Zahi Kunmathoi amade Saubam Nongpok Nganba Maitei Zahi Yangkhai ni thoini hairiba mioi ahum asina sekmai amade thangmaiban ge akoibada sankhai thumkhai tawbada zenaba mioi sing ni hairi makhoi dege magazine loinana 9mm pistol ama kapa yariba nungmai maru ama mobile phone manga wallet ama amasung four wheeler vehicle ama fangle haina police ki report asine makhatari
International Peace and Social Advancement IPSA Working President Oiriba Loinana UCM Vice President Amadi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Spokesperson Oiriba Kuraizam Athaubana ngasi Geneva da pangthokpa United Nations Human Rights Council ge Yankaitare Laksoba mifamda wangang khrei Kuraizam Athaubana ngasi gi mifam aduda mioiba amage civil political economic social cultural gi oiba laifam amadi phangpham thokpa haksing matau karamna phanghangani habagi matangda wafum sing mifam aduda thamki. In Manipur exacerbates local tensions as highlighted in UNHRC, with armed groups exploiting this instability to seize control of resources and territories. We urge the 57th session to pursue the Government of India to prioritize the issue of unchecked immigrations in Northeast India and its impacts on indigenous people's rights. Recognize and response to the narco-terrorism crisis affecting the Manipur region of India as highlighted in recent UNODC and UNHRC reports. Conduct a comprehensive assessment of the environmental impacts of illegal opium cultivations, as these factors threaten global climate change mitigation and food security. We urge this Council to initiate formal discussions and seek international collaborations to address these urgent issues, which threatens indigenous rights and regional stability and environmental efforts. I thank you. Manipur Muthatpa Yaroi haba pandamda ngasi khumbonggi akoibeda leiriba club sing amadi maira paibi lup singa punna khusamna duna miyamgi oiba wakat mifam ama khumbong kaithel da pangthokhrei pangthoki bangasigi wakat mifam aduda All Manipur United Clubs Organization amukogi President Phairoizam Nando Luwang khumbong maira paibi ki President Konjangbam Guni Laima khumbong maira paibi ki Secretary Khomdram Ibemal Devi khumbong akoiba club ki Naharol Singh amadi khumbong akoiba ki Yamlaba Ima Ibel Singna Saruk Yaki, Ukat Mifamaduga Mari Lenana, Among President Luangna, Fongdo Kibada, Hauzik border fencing Toxi, Haiduna Taurabadi, Zahi Kuntragi Tungda, Cabo Valley Asi, Equigi Haiba, Yaki Gadra Hanki, Malim Gimamang the Cabo Valley, Equigi Oirami Habeda, Tazabatam Lakloi, Hauzik Tokliba, Lal Asidele Kidrabasing Asi, Kuki Kutta, Ayamba Sibenate, Indian Army Kutta, Ayamba Sibena, Heli Haiki. Kalimita Landawi. Mi nungdang warim do hong honi bodo ju yang kan badi nungdang na hinga tu kor kan ne nungalang mari da da irang je khar kala ne aduga mi gi tang ahum dagi hol mari khar kala paga se boi di ba ya tho ha pe kana digi yar lai ba min da pathara thabuk te pathara lai ni pa ma ha pe adu hana plan nadra thabuk to ni pa ma DGP wile ni pa ma e mani puirang thwe ye nang chalu we hai bana ta Potha thago kami inda potha lai kami pama, pasal itu kami hana pau pada phonga tu nak, nengah saya beraya yati beraya kasi, oi hana hantungan luar dia, aduh lamanya hana sile jentai. Thantara tarung helaklaba Manipur ge irang asida ko ke militant singna sathariba thong asibo phongna support tawriba ko ke MLA tara nimit tara mangani fawagi manungda lokthok trabade Chief Minister gi banglo mamangda suicide protest satharagani haina social activist Malem Thongam na phongdokhrei wafama singa se Malem Thongam amade transgender kayana Deputy Commissioner Bisnupurda point mari yawba memorandum ama pisinbada Malem Thongam na pawmi singda phongdokhibani Malem na hai ko ke Minister ani cabinet post ki lokthoo ko minister amade MLA sing party da ki lokthoo makhoida house na piriba power loktokadabani loinena ko militant group sing terrorist ni haina lengak na lokthoo have demand mari yawba memorandum ado DC Bisnupur gi khuthangda Manipur gi Chief Minister N Birenda bisinbani Malem Thongam na makhatara duna hai thatara taruk henjillaklaba irang asida ko militant singna sathariba thawong singbo support tawriba ko MLA tarana chap manaba khongpham amada lepkhibana irang asi woroisin purakpa ngasi phawang amdana lairi chahi asige February 22 dege mafam kayada koina satuna ima ibel amade naha kaya ga loinena koke MLA tara loktho o haiduna Manipur ge governor Chief Minister amade party lu chingma kayada ai beserol kaya pisin khre dubo ngasi phawa thabak oina onthok pirak tre hairaduna MLA tara ase lokthok na ba hotna bada miyam ge oiba punba ihau ama yamna mak mathau tai Malem Thongam na makhatara duna hai nimitara mangani gi manungda positive oiba response ama pirak trabade wakhal manaba youth singa warep ama laure haraduna sangsin gadori ba khongjang asida ima ibel amadi miyamna support tabiyo haina so appeal tawrakle hai ba hiram siga mari laina na ai hakna
ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 22ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃꯗꯤ CM ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯡꯊꯔꯛꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯊꯥ 13 ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯆꯗꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 30ꯗꯁꯨ ꯂꯧ ꯄꯥꯜꯍꯧꯗꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯜꯍꯧꯗꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯕꯁꯨ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ 2022ꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯖꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ 2023ꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ 2022-23ꯒꯤ ꯗꯣꯀ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ SHG ꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯕꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ SHG ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ब्लॉक इंचार्ज बिष्णुपुर TSLS कुमार अतई मरु ओइबा मियोइसिंग अमदे कैबुलदा लेबा SHG 10 गे मेंबरसिंगसु सरुक याबगा लोइनना अखंग अहै कयाना बैंक का अफब मरि थमदुना सेनबेट लोन चौखटननबगी मतांगदा वा ngangnaduna खंगमिनखि हुमुद्रा नेपालक सुबा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन 2024 मरी लेना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू कोएक्सिस्टेंस हाइबे थीम दा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग में एसे कंपटीशन अमा बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन सिंधुना मंगोलंगानबी कॉलेज निंगथौखोंगदा ngasi pangthokhrei बिष्णुपुर की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO W रोमाबाई की थोक्सिल मखादा पांगथोखिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग एंड एसे कंपटीशन अदु कैटेगरी अनि खाइदोक्तुना पांगथोखि क्लास 5 तगी 8 फावना कैटेगरी A अमदे क्लास 9 दगे 12 फावगिना कैटेगरी B ओइदुना डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन अदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लेबा तोंगा तोंगानबा स्कूल कुन हेनबगे माहिरोई सत्रट हेनबना सरुक याखि देफो वाइखोम रोमाबाईना फोंदोखिबदा इनखलकलिबा तुंगी युम्बिरल ओइगदौरिबा माहिरोई सिंगदा लमलकी साउ उसेक ओवा मेडिसिनल प्लांट नचिंगबा वाइल्ड लाइफ सिंग कमदौना योखटकनी लोइनना मखोगी थमोइदा नेचरबु नुंगसीबा फावन्नबा थौरम असे पांथोकपनी कंपटीशन असिदा मकोक मथंग तारकलबसिंग स्टेट की थाकता अमोक कंपटीशन तौगनी मदुगी मतुंगदा मकोक मथंग तारबा माहिरोइसिंग खनगतलगा नेशनल की थाकता अमोक सरुक यारुगनी रोमाबाईना हाई लोकताक पाट के अकोइबदा तारिबा खुंजासिंगनसो लोकताक पाट चेंथरकलिबा फुमदीसिंग असिदा खरसा हाइबदि हॉकजेर यावबा थेंगनबिरबदि अथुबा मतमदा मनाक नकपा फॉरेस्ट ऑफिससिंगदा पाउ पिबियो हाइना अपील तौकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग में एसे कंपटीशन अदुदा बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन की रेंज ऑफिसर RK सदानंदा बिष्णुपुर रेंज की रेंज ऑफिसर मुतुम नीलमणि अमदे मोइरांग रेंज की रेंज ऑफिसर हिदंगमयुम गितचंद्रसु सरुक याखी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ wildlife conservation wildlife includes both animal as well as plants ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ medicinal plant ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ wildlife ꯇ ꯆꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ conserve ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯦꯆꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯤ instill ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ competition ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯒ wildlife ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 13ꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ NDA ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯔꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥ 13 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯑꯣꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯧꯔꯪ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯩꯕꯣꯡ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ 14ꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯚꯤꯁꯣ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯌꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯀꯥꯡꯉꯕꯝ ꯅꯤꯔꯟꯖꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ AT ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯍꯧꯔꯪ ꯀꯩꯔꯦꯜ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯍꯧꯔꯪ ꯀꯩꯔꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯔꯪ ꯀꯩꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯧꯅꯨ ꯂꯩꯃ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ngasi nongmagi oiba HIV hepatitis B amadi C ge awareness and testing program ama yaripok ningal da laiba helping home the addiction rehabilitation center amadi MNP plus Imphal anina kusamnaraga helping home rehabilitation center asige conference hall pangthokhrei thoramgi mapung oina Dr. Y Nokul Singh medical officer Thobal Dr. Y Bijendra Singh district S control officer Thobal Dr. RK Kamla Devi nodal officer National Viral Hepatitis Control Program Thobal loinana L. Bimol Singh resource person Manipur Network of Positive People MNP Plus ki expert kaya na HIV hepatitis ki maramda maru oiba wafum kaya ama miyamna khangan ki loinana nganna test tak thoktuna haksangda kari kari laina laibage khangdoklaga atopada sandok khidana ba saksal thorang lokhatpa haksang phana laiba samaj asidagi hairiba laina ahum HIV hepatitis B amadi C bo pungmut muthatpa haibasigi wakhalona thauramgi mapung oiba saktam oiki tharom aduda miyoi humpumapalom HIV hepatitis B amadi C ki test sing doktoki Assam Rifles na Tripura ge Telemurada ge Malem ki Kaithel Dalupa Koti Taramari Dasmik Mari Ogadaba Yava tablet lising mafudra fagat pangam khrei mayai ka basinjak lalon mising mayokta sangsin ba pidam ningai oiraba khongthang amada Assam Rifles na local police department ka khusam naduna ngarang Tripura ge Telemurada ge Yava tablet lising mafudra du fagat pangam khibani chathaki ba operation aduda miyoi amaga tata truck amaga so fagat pangam le haire Howsik sanabagi pa omo pizari ngasi ki sanabagi pauda All India Football Federation ge mideng makhada Karnataka na yumbo eraga Bengaluru da satharakliba Sub Junior Boys National Football Championship ngasi sanakiba semi final match amada Manipur nangwa bu Panjal Marisino da maithibe piduna final changkhrei thasigi kunithoi da Karnataka da final match sanaragani ngasi sanakiba semi final match ta maipakhraba Manipur ge goal mari ado makak mayum arfna match ki minute 32
दा टीम की गोल अमा चनखी कैसाम विकास ना मैच की मिनट मंगा कुनिथोई अमदे मरफुद्रा चटपदा टीम की गोल अहुम चनखी District Sports Association Kaksungna Sinduna Haukiba August Taranipalagi Hauduna DSA ki sanabungda Zatharakliba Taranipal Suba DSA Trophy Invitational Football Tournament ke ngase sanakiba ahanba quarter final match ta SWC Kairakna KYWSC Wabagaibu goal ani sinoda baitibe pikrai match asimai pakraba SWC ke goal ani edo S Krishna Kanta amadi M Niranjana match ki minute kunithoi amadi yang kai taruk sapeda sanki Zatharakliba tournament asige hayengi match Leroy All Manipur Football Association Sinduna Jahi ki oiba referee singi fitness samadi written exam lakliba October tarada pangthok lagani haina association na thadorakpa cherol amana khangalakli cherol asana makataraduna lakliba October ama phabugi manungda examination da saru yagadaba referee singna report tawragadabani haina khangalakle Powerlifting India ki mitang makhada Goa na yumbo oiraga lagliba October taramari de ki hauduna kun phawba pangthokadawriba kuntrahum de suba national equiv amade classic sub junior senior amade master men and women branch press championship ta saruk yanaba Manipur ki oina sub junior de sanaroi taranithoi junior de sanaroi taramari senior de sanaroi taruk amade master de sanaroi taratare na saruk yaragani Team asigi official da Naram Susila Konsam Rosida K Rani amadi Yambem Surjit amathang sitna national referee team coach team manager women amadi team manager man oiragani Hausulo silakpada maru iba pau muka na pizari